Wilano jotono ani kakaham tai logi kakama kok kisah sana ni bagai tini nong ni buskango ma phaika Mia 22 November Sukol Nagorik Suraksa Moncho tai Miju Convention by Kobokjak Sakalesa Jorane bagai Bon Choli Tomani Jorawo Duty Kleina Thang Tini Kumargat Subdivision Demdum Kamini Bako Biwsajit Debbarma Fire Serviceman Thwijaka Omo Blakeno Unkomani Kakamani Kok Bono Biwsajit Debbarma duty kaina thangtini wo Wanji Gunda Bahini Rok Jeba Bekai Wa Baikai Bui Butarka Omo Tam Sanai Oje Soibbo Somajo O Tabungni Ko Somajo Je Omte Haikai Bui Butarmani Sal Katang Katang Chini Mokolok Kalayako Mo Tripurani Lai Bumawa Kaisa Mari Ungoi Tongnai Je Wanji Gunda Rok Sorkari Kormosarino Duty Klai Tomon Jorao Bui Omte Kai Butarmani Omono Chung Bogui Maya Mono Chung Muitu Manarinai Tai Ang Omobo Sanani Nayo Je Thijanai No Kongni Boro Rongno Chung Tini Pungo Bang Bubagara Bai Koksaka Bubagarani Ungoi Tai Tibra Motan Ungoi Bini No Kongni Boro Rongno Chung Khairokma Tai Chini Kakama Yaparo Hekai Bubagara Tini Sakha Ano Je Thijanai Biwsajit Debbarma ni Nukungni Boro Rongno Tibra Motan Ungoi Tai Bubagara Bo Sak Baitang 50,000 rang Subasurinai Tai Bini Nukungo Chung Salkisani Bisingono Ningko Bin Nukungni Boro Rok Bai Chung Malainai Thangnai Demdum Kamiwo Hegakai Tini Ano Demdum Kamini Drendo Debbarma Pungo Pun Kaikasar Nang Kisa Phaikakai Sakamu Ani Chori Kisa Sataya Hegakai Abuni Bagai Ang Thangmalia Hegakai Blakena Khakamka Bini Bono Je Babekai Bui Butharmani Khakamai Tongo Tai Tamo Sanai Omono Ngoi Takurok Onek Borongno Saimia Kanchanpur Tini Mungtang Inka Mongka Moharani Kanchanpur ba Devini Mumbai no Kanchanpur Jagango Totkalin Purbo Pakistan Tabuni Bangladesh ni Udastu Rogno Aro Moharani Kanchanpur ba Degi Hakisari Woi Aro Sosti Somiti Hini Bongni Kaisa Woi Refugee Rogni Jetongmani Borongno Aro Harika O Harimani Bagaino O Harimani Bagaino Je Chung Tini Unko 10 Tini Aro Settlement Nungka Ebong Boro Bharotni Nagorik Ungoi Tini Tripura Hasteo Tongnan Jaga Manka Ang Sana Naimakai Mose Je 10 Tini O Tothakothito Surakha Moncho Hini Je Andolon Khlai Tongo Je Chini Mizoramni Displaced Ungoi Phainai Chini Buru Hodani Totha Riang Hodani Lukurongno Purnabasana Birudira Khlai Borok Je Sakalesa Jorani Je Andolon Khai Tongmani Ang Borongno Poriskar Kai Sanen Nayo Je Borongni O Andolon Khainani Kono Rights Datong Tam Hinba Borok Tabuk Bo Bharotni Songbidani 6 Article Unusare Tabo Borok Bharotni Nagorik Tongman Maya Borok Oboidho Bhabe Bharotni Nagorik Tokat Songroh Khaimano Kagozpotro Borok Songroh Khaimano Document Songroh Khaimano Kintu Bharotni Songbidani Article 6 Jodi Apply Khale Kakai Abono Jodi Thepaka Hankakai Kintu Tabo Borok Bharotborshoni Nagorik Ungoi Maya Tai Kaisa Kokungkha Je Buru Hodani Bororno Government Tripura Government Central Government Tai Maharajani Tuifang Bai Je Sukti Ungoi Je Or Tripura Hasteo Borno Rehabilitation Nani Naitongo O Rehabilitation Ithiniki O Bururno Har Ithiniki Eko 10 ni Hano Segida Ba Bongni Pa Kamino Norida Na Bongni Hano Segida Bor Tong Thai Tabuk Je Tong Tongman Nono Segida Abona Bono Purnabasani Na Naiba Tini Mijurok Jekhane Tongo Jompu Hilo Bongni Jagano Segida Tini O Buru Hodani Bororongno Tini Inko Harina Naiba Sutrang Oro Borok Je Andolon Khlaimani Omo Sompurno O Gonotantrik O Sangbidanik Ebong Borok Andolon Khainani O Dabiti Sawe Andolon Khainani Bono Kono Rights Kri Aboni Bagaina Ang Joto Tripura Sarangno Tini Wansungna Bagai Ang Sawo Borok Je Andolon Khai Tongmani Singbo Jagai Jagai Kami
आमसायो जोंबो खरां माति सानाय ओ वानजिरक जे आकाब जेबाबे का आखारि तंखा एवं त्रिपुरा सारंनि साखा जेबाबे का बरक ताबो एटेक खलाय तंखा बुरि चाराय रंनो हिंदी बाजार हाथियो थांमाबो लामा हिंदी डिउटी सरकारी डिउटी थांमा लामाओ हिंदी जेबाबे एटेक खलाय तंखा अमन कासुनानि बागै जोंबो तियारंनानि जरांगै फायका ताखुरक बुखुरक जों किरबुय तंगै चुगिया जोंबो आन्दोलन मुभमेन्ट मा नखलायनाय ताबुखाय पाइखाक चिनि जे जरा पाइ फाइरे रखा ओ जे बिस्वजित देबबर्मन जेबाबे खाय बय बोथारका नरक मांगफिलि नायनेदि मांगफिलि वो नुखाखायनो नरक नुगानो जे साल कथां कथां बिस्वजित देबबर्मन वानसा गुन्दारक बुटिखाय वा बायखाय बुमां बुमां बोथारका खायरमो सिनजा खायै अब नरक नुखाखायनो मुक्ति खलायानो ताय कायसा कखुंखा तिनि जे ओ नागरिक सुरक्षा मंच बन गभर्नमेन्ट इमिडिएटली न बन माने बेनि घोषणा खायनो नांगौ एवं बरक जे खालायमानि जे बाबेखाय बरक 144 न रायदोनो सबाय जे आन्दोलन खायतंमानि आबोनि बागै बंनि लिडारनो इमिडिएटली रमनानि नांगौ 144 द्वारा रायदानो सबाय आन्दोलन खायतंबो नेशनल हाईवे कासुय तंबो तांगै गभर्नमेन्ट तिनि बरक न रमया ताबसुक जरा तांगै रमया बरक न बरन रमनो नांगानो सरकार तांगै सुपुंथं आर तिनि दफानो हामजांनाय हानो हामजांनाय हिनै सरकार आसुक तंगै बरले तिनि तांगै निरब तांगै मनि बागै ककथायसे साया तांगै गभर्नमेन्ट प्रेसार क्रिएट खायमिया बरक सनि सरकार तंगै मन्त्री उंगै एमएलए उंगै बर तांगै निरब तिनि चिनि बरक नामते के प्रकाश डिउटी खायनो थांग बोथारमे तंगै ताबु बर निरब अबनि बागैनो जों साननानै नायो जे जों राजनीतिक बैया जोंनि दफानि साखा जेखुनु एटेक खांजाखाय जों खरां माति सानाय जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्टनि बिसिं दमनि प्रतिबाद मा खालायलायनाय अबनि बागैनो आं साननानै नायो जे नागरिक सुरक्षा मंच एवं मिजु कन्वेन्सन इमिडिएटली बेनि घोषणा खायनानै उंथन ताई बंनि लिडारनो इमिडिएटली रमै रायदाथै खाय बरंन आइननि मुखामुखि खाय बिचार खालायनानै उंथन एवं बंनि साखाव नासा आइन प्रयोग खालायनानै उंथन होनै आं दाबि खालायो ताई कायसा कखुंखा चिनि महारानी कांचनप्रभा देवी ओ जे कांचनपुर जे जागारिखा ओ जागारि रिमाबायनो तिनि 10 अर सेटेलंखा आर ताबुखाय बरंग हा रिमानिसे ताबुखाय चिनि बुबागारानो बरक टेन्टायो चिनि महारानी मुंथ खुलियानो बरक आरो बरंनि कतगुला जे 10 जे एक्टिविटीज ताबु अम तामहिन सासिनाय आबं कोया ताबु महारानी कांचनपुर देवी के तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान रिफ्यूजी रंगनो औरत बरक टंथाय हाकरै नकरै टंग जरा हारुय अननाय खा हायदा आं साननानै नायो बुबागारानि थाने आं कयनानै नायो जे तत्कालीन चिनि महारानी कांचनप्रभा देवी जे जागारि मानि मने इमिडिएटली उइथड्र खायना नुंथन ओ वानसा रंनो रिफ्यूजी रंनो हानस रसायनाना नुंथन आबनो साख्लायनानै उंथन एवं जों जे एनआरसी केस खायतंगो एवं भारतनि आर्टिकल 6 एक रायदानो थेपानानि बागै जे जों आपिल खायतंगो अमो जुदिं खाकाय ओ रिफ्यूजी रक और तंगै मानगलाक सालसा बरक बुचिने हामाया करनाय अबनि बागैनो जों जत्त थानचंना नांगो जत्तनो गोरोंसा जागाव खायै मथा कायसा खालायै जों सभा खालायना नांनाय ताखुरक जों अर किरिंकय तंगिया दिना आमारा बांगाली रक सावो चिनि बुरो हदान बरनो उग्रवादी रियां रखिनै कतगुला पोस्टार बुरा थेबाका बेनार तै बुरा आन्दोलन खायो केबो प्रतिबाद खायनानि करै कतगुला विभिन्न राजनीतिक दल तंगो विभिन्न रिजनल पार्टी तंगो तिनो अबनि एगेन्स्ट कायसापना कक सानाय करै कोनो लिडार अबनि एगेन्स्ट कक साया तांगै साया कारण बर राजनीतिक सात्त सिमिस नायो बरक व्यक्ति सात्त सिमिस नायो बरक दफानि सात्तनि बागै कक साया दफानो मोथांनानि बागै कक साया आबनि बागैनो बरक निरब पुंगै तंगो तिनि अम सिमिया तिनि त्रिपुरा info.com ब तिनि ओ चिनि बुरु हदानि बरनो तामो साखाबा बिनि न्यूज ब साखा द थगिस रियां ट्राइबल रिफ्यूजी चिनि डिस्प्ले सुंगै फाइनाय मिजोरामनि जे बुरु हदानि बरनो तिनि ओ थगिस माने तामोबा गुन्डा हिनि से ब ट्रिट खलायो बन साबो सावस दिखा ओ जे त्रिपुरा इनफो नै कोन ब तिनि तांगे अमेरिका खारिमा तंगै तांगे खारिमा तंगै ब आर तंगै ब आमते सैतंग आर महाराष्ट्र तामो साखा ताखुरनर खनाय नैदि बुबागरा प्रोड्यूस मिसबियास पॉलिसी
ethnic polarized have pushed the Kanchanpur hini suyo tar mane Maharashtra tamo shaitan policy theba ingo khayo hini tongo bono saba asuk sawas dikha aboni bagaino choni khorang जों ति सालायना नांसनाय ताखुरक ताय आसुगै तंसुग्लिया चांग्रि खलायनानि जरांखा जों नगो आसुक तंनानै ताय जरा करिखा चिनि फिकुं उकलक नाङै थांगा ताय उसुरनानि जागा करिखा ताखुरक आबनि बागैनो आं साननानै नायो फायदि जों जत्तन थानचाउं लायै जों अमनो मा खलायनाय ताय आं पाइथाखौ साननानै नायो जे बिस्वजित देबबर्मा जे बोथार जाखा बिनि नुखुंनि बरकनो 50 लाख रां दिनानि उंथन ताय बिनि नुखुंनि बरकनो खरखा दाक्ति दाक्ति खाय चाकरि दिनानि उंथन जों अमनि गभर्नमेन्टनि थानि आं दाबि खालायो एकाय तय कायसा आंखा अमनो सीबीआई तदন্ত रिवै दाक्तिनो अम जारा दोषी बरनो रमनानि उंथन एवं जे भिडिअ क्लिप दंगो आबनो नायै अ जे बोथानाय रंनो अ जे बुइ बोथानाय रंनो इमिडिएटली रमनानि बागैबो जों दाबि जानगो त्रिपुरा मथानि उंगै काय आं त्रिपुरा हास्तेनि जत ताखक बुखुंनो सानाय पाइथागो जों बेलायखेनो खा खामलायजाक बेलायखेनो खायरगमा चिनि अनुखुंनि बरकनि थानि आं जतनन साना नायो ताखुरक जों थुइ तंगै ताय सुग्लिया आसुक तंगै ताय सुग्लिया जों ताबुक सबाव मा नखलायसिनाय जरा पाइ तंखा नरक जतन थानचाउंसिदि हारि जों तावाइसा सबाव नखलायसिवाना चिनि मुभमेन्ट उंनाय जतन डेमोक्रेटिक एवं जों लामाव नखरै प्रतिबाद मा खायनाय रायदातिबो जों सभा खालायनाय बुबाग्रा जोंनो साखा जे जतन थानचाउंदि दफाना मोथांनानि बागै हानो नारंनानि बागै आबनि बागैनो जों जतन थानचा उंबायसिदि जतन हामबाय खुलुमका।